E kuble ya pi waro ki pralog ki wasnyao suk wo pat ye ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyao japi wadapan sange chwa u Donald Trump ya ka operation was dang u hakatu kasnge we ka teto ka project freedom operation hawa kamte ne yi idaw pan sange u ya ka kamte te ton up ya ka ni ka video hadu wakut khanang wayo tip e ye wasakhet te chwa wos dangi hamdam le uye subscribe your new channel we khnyon how to bell wa em hay tu khnang wa yok ten cho cho phiu yo ye ki video wa thame te tons dangi hadin wadas dang u Donald Trump da ka project freedom dei wa pha ye ki chipai navy ka US wo escort ye ki jhat kit phnyang ki wasa kut ha strait of Hormuz khamtam ye ki tu ki jhat ki yong ki ri ki wom em u ye kan thop hakani kathma we ka US da maham ko le ye ka Iran dei wo ong wadaw attack ko ya ka la de note ko wo panwit panthot ye ka te ka operation tang wa ka Iran da percha ko ye iti iwa ong ka US we da sia tampadung ko da artillery ki missile ya ka jhat thma yong ka US wa mut wo sia cha strait of Hormuz hakatu ka sngi was dang ya ka ni ka operation we u parliament speaker ka Iran da ong ule wa ini to dang i trailer dan hi we ka Iran pu em us dang ko ya ka film namo ya ka real show we nin ka sngi nei liang ka US le da ong ko wada siat pan ngam ki helikopter yong ka mduna yan ruteli ki jhat ma ka Iran ki wa mang wo siat ya ki jhat kit bro ha strait of Hormuz hey yeto wa ini nei liang ka Iran da ong ko wa ki te ki jhat wa siat ka US mto ki jhat ma ka Iran tang wa ki jhat kit bro we da yap le san ngut ki bro wa lui lui nin ka sngi won ka Iran da pten biang ko le wo strike ya ka UAE da ki missile wa ki drones ha ka sen wa ar wat hadin wa da maham ka UAE wa ka India ya ka le we hadin ini u Donald Trump da u da ka blow off warning ya ka Iran halor ini I was dang biang ko wo pen por ya ka thma cha UAE wan u Donald Trump da warn ule ya ka Iran dai wa ong Iran will be blown off the face of the earth namo utam pedung penwiar do uyaka na kani ka perthai ladang pten ko wo siat ye ki jhat ka US wa ya ki wi won ki jhat yong ki wi won ki ri ki wa escort ka US hadin wa sa kut ki ha strait of Hormuz we hadin wa de dep wo ong kam ni da pentip ule wa artillery ki jhat ki tier ka US wa ka American destroyer da cross suk ki ya ka strait of Hormuz I wa panyo wa ka lane da man ko ka wa clear da ong ule wa ka Iran to usarom ko ye ni nei bha da ong ko wa da control ko ye ka straight tang wa da yo ki jhat ka US wo cross suk dei wa ong le wa kam wa man kate de em da ki spa tali ki jhat na kiri wa pher wa ye yin line yo cross ya ka strait of Hormuz we he ye to won wa I wa ong ki US media ini wa dep wa daw pan yang ka Iran da ki jet dolphin was tat we chailak bha ki wa khut ki kam ki kami KZ dolphin ha strait of Hormuz yo attack ya ki won ki nong chon we ki wo akam ki wi na ki chipai ka Iran nei liang yong o da ong u wa myi wo ong wa ka US em ko ya ki ni ki jet dolphin we myi u le wo ong wa em ko ki tang wa yi wo ong wa ka Iran em ko ya kam ki ni ki jet dolphin wo pan yang kam ki chipai yong ka ha strait of Hormuz we ni kasngi u Donald Trump dapan bena ule wa dapan sange chwa u chipor ya ka operation project freedom yong o khnang wa yo ye ka US wo ya finalize namo wo ya klam ya ka deal wa ka Iran we hey por wa pan bena u ya ini dapan kan mo ule wa ka US blockade dang pten hi ko wo block ya ki port ka Iran te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ye subscribe we like ye ki video khnang wa yo pten cho cho phiu yo ye ki video wa thame khublai jibon